Assalamu alaikum ардактуу YouTube көрүүчүлөр. Амансыздарбы, сак саламатсыздарбы, кандайсыздар? Биз сиздерге бүгүн мондай өтө келишкен арашаң койлорун көрсөтүп беребиз. Сатылат экен. Көрдүңүздөрбү? Сиздерге жактуу, жаккан болсо байланышыңыздар эс менен. Азыр мен бир четте маалыматтарды берейин. Бул жерде 8 баш кой бар туугандар. Бирөөсү козулуу. Калган 5өөсү бооз. Анан 2өөсү кызыр токту, 2 толо эле экен али. Az taqtayın. Bunu koy en çoğun eken. 4 tişten 6 tişke ovattır. Boz. Andan keyinki koy. Bunu döngö çıkıp atkan koy hazır men. Esmenen taqtaştın. Bunu koy tuğandar. 2 tişten 4 tiş bol kalıptır. Paşti 4 tiş eken. Bundan kalganları mına kalgan 4 boz. Janakı kızırdan sıtkar. 2 tişten ötüyüp kalgan toktular eken alar boz eken tuğandar. Bunolordu gördüңүздөрбү? En bir çetten toktulaylı. Kuyruklarında büt kesikçe tilke, razrez, ajraması var eken ha buna. Buna onday, büt barında. Anam butlarına toktolunuzlar. Buna joğun bilek butlar turat. Keyin jününü karangsızlar. Kıl jün, şotka. Imo betinde puk turat, soğuktan sözsüz çıgat. Anan svetlar rıjı koylar. Kulaktarga toktolunuzlar. Kulaktar bir bunday. Jalpak emes bunday. Joğun bunday. Kalın kulaklı, uzun kulaklı koylar eken. Buna kulaktar bir 22-23 çıgat. Bunu olar en kısa bunu koyduk eken minimum 20 çıkardı şunun kulağıç tuğandar. Bunu jaş toktuların kulakları jönle uzun go. Az beri karap çıkarıyla aydaylı göröstür janından da. Tak, andan keyin baasına gelebиз tuğandar. Oh, moyaka kaçıp kirip aldı bular. Koy bir jerge üylse üyle öğret ko. Az monda beri aydasınçı. Koş. Koş buna tuğandar. No çekede toktular moyunlarını karangsızlar. Bu burç kaydap koysun bol bolsa. Bunu ököz kızır 1-2. Birөөsü kozusu menen. Ta bu boozdoru kayсы koçkorдун balдар olup kalат? Bu boozdoru baron liniyasынан. Baron liniyasынан, ha? Oh, kayra kaçtım. Kaçkan bolsa daha bir jol görөткенсиздер да мына ол жерден. Booz eken kıskası. Kursaktары çoğoyup jakın күндөрү tubat окшойт булар. Эми алсаңыздар эле мындай төлү менен алып сиздер утасыздар да. Ошягын ойлоп көрүңүздөр. Азыр алып кызыр койду. 1 жыл багып, кайра качырып, эме кылганча ушуну колдон чыгарбаңыздар. Даяр төлү менен. Таза бүт жагы. Сиздер көрдүңүздөр, габариттерини бүт жагын көрсөттүк. Бою дагы 85тен жогорку койлор экен. Мына чоң болуп көрүнүп турат койлор. Могу токтулар еще чоңойот дагы. Бүт жаш койлор, картаңы жок. Азыр менен баасына токтолойн. Биринчи дүң баасын сурап коеюн туугандар. Дүң баасы канчадан болот? Дүң баасы круговая 55тен, тандамайга 60тан. Круговая ошондо баарын алса 55 миң деп атасыз, тандамайга 60 миң. Макул. Бул жагын сүйлөшөсүздөр туугандар. Кош. Сиздер көрдүңүздөр, колдон чыгарбаңыздар. Ушу сатыкка коюлган койлорду биз сиздерге көрсөтүп бердик. Сатыкка койлорду аз чыгат го, колдон чыгарбаңыздар туугандар. İzlegender öte көп азыр мындай койлорду. Күн тараптан да көрсөтөм сиздерге. Эми көз муногу көз менен көрүп туруп соода кыла тургандай бүт жагын мен сиздерге көрсөтүп берейин. Мына куйруктар бүт разрез бар. Көрдүңүздөр мына жаш токтулардыкы. Мына чоң койлордуку мына. Бул чоң кой, бул чоң кой. Бир аз чоңоюп калгандардын мына куйруктары кайрадан чыгып бөлүнмө. Разрез куйрук болсо, кочкор туурса утасыздар да туугандар. Мына ушундай.